أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aray ɓawen yettude allah subhanahu wa ta'ala on juula e ɓurnaɗo tagi e fongon sallllahu alayhi wa sallam weltanomo jarnamo e dow nemaji ko o nemini en kon fuu tawata nemaji ɗin ɗi limotako en wawata andude ko ɗi jelu ko honno ɗi foti ko kanko tigi inni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. se limi nemaji ko allah jonni en kon en wawata andugol ko ɗi jelu hakke ko tawata hara hiɗi ɗuuɗi kono ko andi tan temmo wo ko tuma gotu ngakki gokkunni wullen fi kun ɗon yeggiten fi wodaɗi ɗin ko ɗum si tawi kanko kadi ko ɓuri e yawande kon fof ka deftere makko ton ko wenni wa qalilum fanɗi ha fanti min ibadiya shakur e jiyaɓe am ɓen ɓen ɓe hino yettalan jon noon ɓay himo andi ɗum ɗon hino fanɗi moƴƴa o moɓidiri tagi e fo gon fof o inni wo ɓeɗo kulle ɗen piiji ɗin foppo yettay fof hino subbun hinade kono ko aroy ɗon ka bani adama inni wa qalilun ɗon haray no fanɗi moƴƴa kala noon ko allah on addi ɗum ɗon haray ko ɗum noon bani adama woni ko sappa ɗon kay kande o yewtuno fi nafigi ɓen to ko wiwnoɓe wala yazkuruna allaha illa qalila ɓe dey ɓe wolata ɓe jantota ko fi allah si wona seeɗa jantagol inde allah ɗum hana wonugol seeɗa si wona ɗum haray on tigi tawama e sifaji nafiqiɓe yo allah dandu en yettugol allah kadi duwaka wonugol seeɗa si wona ɗum haray a tawama e ɓenɓe allah o ŋiñi ɓe wini ɓeɗo dey ko seeɗani jon noon allah yowidiri ɓeydangol en nemaji ko nemini en kon e yettugol mo ngol o waɗi ɗum ɗon sarti on non kala nema mo anduɗa hiɗa jogi ɗi kontotako fuɗɗora hoore ma ara e ɓeygure ma nden ara e entourage on kawtal ngal fappu ko nemaji kono musidɓe enen wuruɓe ɓen belgique ɗo fewno ɗo ko yettuɗen allah wo haray en fandi sa yalti a jindi e leyɗe kawtal je meɗen ɗo seeɗa a tawa allah no neminiri en ɗo nemaji ɓoyi hara ko nemaji ɗi kontotako mi fuɗɗore wana o darsu meɗen mo wonɗen wadde ɗo ɗe samedije ɗo ɗum ko nema molanaɗo ɗo ni no wodi leyɗele gon ton haray hiɓe jiɓi e nder hitande fof hitande timmude si ɓe heɓay wanowa bayana goto petto waɗɗo e leydi ndi fof hara ko bayana goto enen ɗo noon hino germinide enen kusukusurnade kono samedije ɗen fof alhamdulillah shukru lillah hino laatade tori allah yo allah duminan en ɗum ɗo jon noon yettugol nema o fiyo allahum ɓeydu ɗum ɗo wo ko en yettumo o wondiri wo sen yettimo tun o ɓeydanayi en haray falaɗo yo ɓeydane wo ko yo yettu allah subhanahu wa ta'ala on ko ɗum o ewni ka deftere makko o wi la in shakartum mi wondi so yetti ko yer komi jonni on ɗon kon la azidannakum mi wondi mi ɓeydanayi on neɗɗo fof neɗɗo no yiɗi jarnede mawmen ɓe ma kay a tawa goɗɗo e ngesa makko jarnamo ɗo weltanoɗamo allah kadi hay hunde ɗum ɓeydetamo hay hunde ɓeydetamo kono himo yiɗi jon noon ma dama haray himo yiɗi ko en eto waɗanenmo ɗum ɗo sa heeɓi cellal nga inna allah mi weltanike ma kono ko andi nafa cellal o ko goɗɗo tumande o nawni kono sa yettimo tun e hoore ko neminirma guite ɗen kon o ɓeydante sa yetti kadi hoore ko neminirma nanɗe ɗen kon o ɓeydante kadi ko neminirma kon wawgol yewtere wowlugol no wodi woɓɓe hara ko boboɓe ɗon kadi o ɓeydante ko ɗon ko sarti on noon na haali sakko hara mo sellima o sella la in shakartum mi wondi so yetti la yer kum mi waɗani on kum la azidannakum mi wondi min allah kadi mi ɓeydanayi on kono noon addi kamba on yeeso ɗon woni wala in kafartum si tawi mi okkori on salike lan andi tande kadi o innari o letta e no o inna azabi la shadid lette an e no satti noggo ini inna la ghaniyun haray kankay ko galo yendiniɗo o hajaka e meɗen fi noon yo welu fi hoya si sattende aranima fiyo nde iwu heña sa fewti allah ko sa anditani allah sanga hoyamma hara fewnɗo a nawna a nawniraka a jogaka a joganaka a tampa a tampiraka hara piiji ɗin fof no regili hara ko fewn noon anditanta allah darɗe ɗiɗi waɗana ɗum allah sono be inna alhamdulillah en mbami yetti allah alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat hara ɗum ɗo no loppi e karama sono be ɗum ɗo wowlete hara sono be sono
yimmike bimbi a juuli subaka inna Allah mi weltanike ma no gasaro e nyande go hara wata immade calcula nyallal ngal fof waktuji farilaji din di jowino calcula it fop a heɓiɗe julde jama ka juulirde nde ñande ɗa hani yettugol Allah moƴƴa wallahi no woodi woɓɓe wonay ɓe ñallal wona yontere wona lewru wona hitande hara heɓari waktu farilla ka juulirde no woodi e tagu ngu an noon calcula a juulno subaka ka juulirde ina mari baraji nafuɗo jemma fuu calcula a juulno geeƴe ka juulirde ina mari baraji nafuɗo feccere jemma fana on a juulunomo kadi ka juulirde Allah waɗa e barki e gurdam maɗan a juuɗuno alansara on kadi ka juulirde julde jama Allah waɗa kadi barki e ɓiɓɓe maɓen a juulno kadi futuro on ka juulirde Allah waɗa barki e ko wonɗa heɓude ko joni noon ɗiɗo fof inna Allah mi weltanike ma ɗum ɗo sa yetti ɗum ɗo o ɓeydante fi honɗum Seydina Umar radiyallahu anhu kanko si woni no ha hewti kikiɗe ka o waloto o waɗayno bilan ñallal makko ngal fof o calcula jogandema ka subaka on salmina ha ka woni walade ɗon o waɗa pour et contre ko honɗum e mum ɓuri ɗuɗude koko o yangani fi lakara on jango kako ko o yangani fi gurnan tawata ko lutte ko lannay ɗan kon so ndaari o tawi ko lakara on ɓuri yanganade nden ñande o inna alhamdu wa shukru lillah o waalo o fowto so ndaari o tawi ko ɓuri dogude kon fop ko fi aduna o inna wonki ala walade ɗo hande kadi o immo o wurnita jemma on fi ndargol so wawa e hettugol ko perdi ñalorma kon ko ɗum si tawi ñande go ɓe landinomo ɓe inni ya amiral mu'minina lima la tanamu ko fi honnum an ɗoygol ɗuɗirari ma a ɗanota ko illal qaylula sina ko wiyete kon qaylula ɗum ko si tawi on tigi juuli fana soƴƴi fowto ɗon e alansara ko honnum o jaabino landinoɓe ɓen o inni wo in nimtun nahara simi ɗanike ñalorma wo dayyatu ra'iyati haray mi yeebi lamateri ande si tawi goɗɗo laamike yimɓe tawi ñallal ngal fof ko ɗanowo tun o andata nde probléme ji ko honɗum laamateri makko ni woni ko hato jini o inni le pellet Allah landitoro yeylan fi mofte Muhammadu ɗen fof sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyama wo hay si tawi ngeloba feggike e nder Irak o innari de bani adama o ñamari ma o holtari ma o ñawdaka ma o hoɗari wo hara ko ngeloba feggi e nder leydi Irak kanko laami ton himo jooɗi e nder Madinatul Munawwara Allah landitoytomo yawmal qiyamati ko honɗum hanno o moƴƴina laawol ngol hara ngeloba mba feggaki oɗo ko ni o hulirno o inni ko sabu ɗum ɗo hatta mi ɗano ñalorma ɓeyni joni noon jemma on o inni wo in nimtu leyla simi ɗanike jemma wo dayyatu nafsi ara mi yeebi hoore an kadi ko jemma mi gondodirta e Allah fi gollugol ko welata Allah kon fi yomi heɓoy jango ñande mi seedi e ngulamu ɗo kadi wo ko ɗum ɗon hatta o ɗano ñalorma ko ɗum ɗo kadi hatta o ɗano kadi jemma ko ɗum ɗo hulasa on ko hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ɓe yo mesiran hoore muɗum pesana hoore muɗum golle ɗen ko adi o pesanede ɓawo ɗum ɗo fof feƴƴude o mugaddima ɗo ne weltano Oustaz Bobo moƴƴa mi jokka e yewtere anden e nder yewtereji seeɗa ka mi nani ɓe ɗon ko wiyete al ikhlasu laɓɓinangol ngol Allah ko ɓuri hulɓinade won fof si aroyama yawmal qiyama ko si lakara boniri bani adama kala ko bonirma e hoore o aduna ɗo hiɗa wawa heɓɓitade ma hiɓe wawma heɓɓitanade ma hiɗa wawi heɓude solution ko honno moƴƴirta ma ɗum ɗo a heɓay ko honno wawata yaltirde e muɗum si wona si lakara boniroyi goɗɗo si lakara boniroyi bani adama haray o boyrama yo Allah hon danne ko hunde bonayde tawata nde moƴƴitata abadan na de inugo ila yew ko abadan nde wawata moƴƴitude mi adday hadis goto ko mintaji 10 woni ko lutti ka hoore aduna ɗo ko ɓuri e teddude ka gite meɗen ko ɓuri jogade jaahu e teddungal ka gite meɗen no yireten non ko ɓuri mawde kadi no tawa ko ɓuri mawde gon kadi ka Allah yimɓe tato ma noneji yimɓe tato ko hadis mo anduɗen hadis lolluɗo kono hadis on mo be meɗen nde no golla kala gollal ngal wonɗa e gollude artir hakkille maɗen e ummaku nelaɗo ɗon sallallahu alaihi wasallam ɓe maki si aroyama yawmal qiyama Allah yamirno malaika ɓe yoɓe huɓɓu yiite ngen ɓe huɓɓi yiite ngen ha nge wojji cos hiɓe wifude nge ɗum noon ko ɓawo duuɓi temedere hinge wifede
ɓe inni Allah me wifinge duuɓi temedere lakara ha nge wojji Allah daalani ɓe yehe wifon nge huɓɓari taw nge hattari wulugol ɓe wifitinge kay duuɓi temedere ha nge rawni peng nge wayi wano wa perkani ɓe ari ɓe yottintini Allah inni haray tigi tigi on yehe ɓeydon hino manki taw ɓe yehi ɓe wifitoyinge kay duuɓi temedere ha nge ɓawli kis Allah inni joni acci eɗon fewndo alhaali magge on ko noon hinge niɓɓiti ɓuri jemma joni noon si aroyama yawmal qiyama Allah subhanahu wa ta'ala o ñaawi tageefo ngon ha gasi fii huɓɓitugol nge ngol yo nge huɓɓiti hande kadi naatay ɓe yiite jahannama yo Allah dandu en ɓen naatoya yahay ɓe aljanna yahoya ton ɓay galleji tati ala lakara ko ɓe yimɓe noneji tati ɗo woni ko huɓɓitiroytenge si naatay ɓe yiite ɓen noon fuɗɗo naatugol ɓeɗo Allah kontaari ɓe ka sunneteɓe ko huɓɓitirteɓe megen aya qur'ana on ka suratul baqarati ɗa ko wi wa quudu hannasu wal hijara ko huɓɓitiroytengu yimɓe goo huɓɓitiroyte yiite ngan fiinoyo woɓɓe sunnoye joni noon ɓe yimɓe ɗon tato ara noon ko hommo e maɓɓe ko galo ko ɗum woni marɗo patoronjo mo Allah subhanahu wa ta'ala okkori feere okkori jawdi tawata enen ɗo fof ala mo falaka mo beno fala heɓugol jawdi fi on no heɓugol jawdi ko nema nelaɗo sallam maki wo ni'mal mal moƴƴi ko wiyete jawdi fi yadi rajulin salih si ɗum woni e juuɗe gorko moƴƴo si Allah okkima kulol Allah okkima kadi feere o yanyanima wallahi a ndara e tawa ndi jawdi ɗo haray hindi weli si tawi ko axe muɗum haray hino hulɓini hande kadi joni noon ko waɗete huɓɓitiroytede yiite ngen ko o neɗɗo marɗo ɗo walla o korno jawdi o heɓi jawdi ndin ha tawata pellete jawdi ndin ni heɓike kala ka memmina si ɓe inna joni si kaari hewtiɗo tun e nde blokoto koko sattani en ɗo fi sabilillahi so waɗi haray ɓernde jamma on fof heddi kala ka miskine woni tigi tigi on o ittanaymo ka aliyatima ho woni o dankoto kala ka yiɗon goɗɗo no ɓiƴi o ɓiltaymo siko fi juulirde o waɗay siko fi lekkol o waɗay siko kala ko waɗa kon o financay jawdi makko ni Allah darnoyamo noon yawmal qiyama o inna mi jonninoma jawdi o inni o inni ko honno gollitirɗa jawdi ndi o inna ha hande mi yaari ka neɗɗo tampuɗo woodi sina mi ittanimo tampere ha hande mi yaari aliyatima o sina mi fittani koye gonɗi ha hande innaka fi juulirde sina mi participi mi waɗi feccere ha hande innaka fi lekkol kala ko wowla fi Allah mi waɗi Allah landomo ko fi honɗum woni ko waɗanɗa ɗum ɗon o inna mi waɗirari ɗum ɗon si wona fima an Allah ko liwaji hilla ko ɗo non woni shahido Allah jaabomo kazabta a fenay malaika ɓen fof inna kazabta a fenay ko waɗirnoɗa ɗum ɗo ko fiyo inne kaari ko okkowo yimɓe ɓe gandano ka aduna goto anda kanko o waɗini e kaari hino okka machallah kono ko Allah wi ko ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur kanko himo andi ko woni ko suuɗi nder ga kon ko yitere nde wujjata kon ndaara e ko suuɗi kon ka nde sondoro ɓernde ko ɗum aya goto no e suratu zalzala daɓɓo pat o ini wa hussila feññinoye nde ñande ma fi suduri kala konko suuɗi e sondoro ɓernde so nani goɗɗo inde joni allahumma hasibna hisaban yasiran ko sifa ɗum sa heɓoyi hisabu yasira ko si Allah ɓannima o inna andi ko ɗum ɗo wowlaynoɗa inna kono andi hari a fenay inna kono andi si yimɓe ɓen anduno ɗum ɗo ko ɗum ɗo Allah ina kono ɓay mi surrinoma ka aduna mi wirtarima hande mi yafikema ko ɗum wiyete hisaba yasira yo Allah okku en joni noon oɗo Allah inna fenay malaika ɓen fof inna fenay ko waɗirnoɗa ko fiyo inne kaarijo ko dokko kaarijo hino okka moɓodirama fi juulirde kanko ɓuri moɓodirama fi alyatima kanko ɓuri ittugol moɓodirama fi musidal ko kanko kala ko wolaka musidal e ka bolonda ko kanko ɓurata ittugol jaka yo ko wonno ittirde ko fiyo inne kaari hino itta wona fi Allah inna malaikaɓe yoɓe nangumo ɓe jolkamo ɓe dumbamo ɓe bugoyomo ka nder yiite haray moƴƴi honɗum bonni kunɗo ko toɓɓu gotum pet al ikhlasu fil amal laɓɓinangol Allah gollal ngal hadis ɓurɗo e sellude tawata foppo hino e fofti e makko ko hadis mo seydina Umar filli fuɗɗoraɗo on kadi ka sahihul Bukhari innamal a'malu ko binniyat
golleji ɗin fof ko ƴettirte ko sabu anniye o wa innama li kulli mri'in no wodani kala neɗɗanke ma nawa konko o anniyi ko anniyi ɗon kon noon min mi wawa andude a wawa ande mi andanta ɗum Oustaz boy wallahi andantala he sen waɗi ɗiɗo joyi ɗiɗo dey hara ɗiɗo surray en siko ɗiɗo waɗɗe ɗiɗo dey hersinayi en ha ko waɗirɗen ko fi yo surru en ma fi wata hersin en wona fi makko waɗirɗen si tawi haaju yani ɗo joni hiɗe yahude ka haaju on simi jonnoyi ɗo joni alaji arifu ɗo 10 euro min Abdallah mi waɗana ɓe ɗon 10 euro e haaju maɓɓe ɓe ko tammitilan kon fof mi naata kore e payanɗe hara mi mara few ko mi waɗiri hande kadi ko fiyo ɓe welto na fiyo Allah welto waɗari ikhlas e nder mo Allah ndaari e seede muɗum goɗɗo o iwi Makka o yehi ha Madinatul Munawwara 450 kilo Allah inni an joddi ma ndin yande tawɗamen gawo men yoɓete goɗɗo iwi Makka yehi ha Madina 450 kilo kadi Allah inni an joddi ma ndin men maraga yahu ka ɓen ɓe yiɗinoɗa ɓe foppu ko kilométrage ji goti ɓe waɗi kono ɓay tum point de départ on ko woni nokku ngotu kono ɓay anni e o moƴƴari ga oɗa hetto e joddinin ka Allah oɗa mara joddi ka Allah wa man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi kono hiki ɗon fa hijratuhu joddi fergu makko nin ila Allahi no ka Allah wa rasulihi no laɗo makko wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay on non ga tawi ko ittimo Makka nayi mo ha Madina ko himo ƴamuno jiwo tawi on non joni kañum jaɓi l'islam landaki fi fiancé muɗum mo ƴamidirno o nani tu no ferede o feriki san o liɓi piiji ɗin fappo o ƴetti Allah ene laaɗo Allah o seni Madinatul Munawwara oɗa ka nanno ɗum wonda e anni e feefi yewgol mi yata seppata ɗo 450 kilo ɗo tigi tigi o mi yaha mi acca jiwon ɗo jaka yo jiwo yahino kañum o nani ɗum ɗon tigi tigi on o jokkiti hewtoygol mo ton Allah neli Jibril ari yeeti ene laaɗo ene abo woɓɓe no ari gaade ko fi Allah ene laaɗon awa joddi maɓɓe nin hino ka Allah ene laaɗon a woɓɓe kadi no ari ga tigi yo hiɓe jokkiti fi hiɓe ƴamuno ko ɗum woni ko addirɓe ga awa fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi awa joddi makko no faade konko feri e muɗum ndare musidɓe julɓe tedduɓe perdi waɗa o trajet ɗo fop hara ko perdi fi honno sabu toɓɓu gotum a laɓɓinanari Allah gollal ngal sa laɓɓinani Allah gollal ngal a hulata felede fodde hiɗa hulude felede hara e waɗirari fi Allah eto ha hara Allah felari ma si yimɓe ɓen felima Allah yilto e ɓurɗe ɓerɗe jama on ɓe yiya ko falnoɗa wolde kon mawmen ɓen ɓe maka e yewtere hara ko raɓɓiɗu nde joginde mana molanaɗo ɓe maka wo ñorede nden nde bona ko honɗum woni ko boni kon ko tawrede wosi goɗɗo kadi wañama kadi mawba wata ɓe tawoy hara hande gay ko sarire ya wañe sarire ɓe tawya jaa ko mawba kono si woni contraire on haray moƴƴari joni noon o marnoɗo ɗo ƴeɗɗo jawdi mum fof finance enen hiɗen andi pellete o ko waɗi ko machallah 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 himo welti hiɗe welti kono jakka yoka nder ɓernde makko ga anniye on laaɓari sabu ko anniye on laaɓari kon pet sabu ɗum noon bonni gollal makko ngal fof oɗo laakara boniroyimo ka bonari wallahi boni hande kadi fiyo no Allah inni malaika summa umira bihi Allah yamira malaika ɓe yoɓe nangumo ɓe kolmamo ɓe jolkamo ɓe dasiramo reedu makko ɓe bugoyo ka nder yiite jahannama ndeɗa yaltina ɗo 5 euro ma 10 euro waɗugol fi Allah gerdu e anniye on ɓernde nden ga seytane jaɓata gerdon ha lanni o laaɓa pos ƴetta waɗa sifa ko Allah inni kon ka Qur'an innama nuti'imukum li wajhillah ko fi Allah ɗiɗi la nuridu minkum min falaka fes e juuɗe moɗon jaza an joddi wala shukuran wona hay innede albarka hino metti noon fi moƴƴa noon ya waɗan goɗɗo ron kama inde hay albarka so innima albarka hara hetti moƴƴere ma goo ko aduna ga ko Allah yoɓoyema kon noon ka lakara hettoya noon ɗum ɗon ton kadi kono ko ya ardu wano wa hadise on ardi noon ka suumaye ɓe ini woli sa'imi farhatani no wodani on neɗɗo horuɗo weloji ɗiɗi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbihi yawmal qiyama si goɗɗo no hoori mo mari weloji ɗiɗi so hewti ka o hunto joni haray mo welti hande kadi o liɓi ñallal ngal o taƴi ɗum noon ko welo go ko baraji wodanimo ko ɓuri e mawde kon noon ko ñande o tawo e jooyi makko yawmal qiyama Allah yoɓama noon joddi hande kadi ko o golluno kon joddi korka kan haray ɗiɗaɓo on leeron o yoni ko hombo ko al alimu ko gando neɗɗo mo Allah okkorno gandal okki qur'ana ka hoore okki ko wiyete ko masailul fiqhiyya kala ko wiyete almawaddu diniya ɗe fop
kala ka mimminanɗamo wawante ɓuccande seeɗa kala masala ko landiɗamo wawete jaborde hara ko dalil so jangi qur'an haray a wullay so jooɗi ko waɗi yewtere ko machallah kala ka memminirɗamo e bange dina a tawi ko ɗon o ɓuuri fotirde hara ɗa yiɗi tun jentagol ɗa yiɗi nanugol kono o lando Allah ɓanno yawmal qiyama mi hokkinoma gandal mi hokkima hito welko mi hokkima wawgol yewtere mi hokkima wawgol famugol e hunjagol e dina kam mi jonnima ɗum ɗo fop fiyon ɗum Allah jonnayi aduna mo yiɗi e mo yiɗa kono dina kam sina mo yiɗi o jonna ko honɗum gollitirnoɗa gandal ngal maza amilta bi oyni alaka goɗɗo hato jinno e masala sina mi wallitote kam ala hay nokka jangede sina mi wallidike mi jangi mi janni mi wajike Allah inna ko fi honno waɗannoɗa inna ko mi waɗanno ko fi ma fiyo dina kan tabitu fiyo gandal ngal sakito Allah inna mo kazabta a fenay malaika ɓe inna kazabta a fenay ko ɗum ɗon waɗirnoɗa ɗum fof ko liyuqal ko fiyo inne aza alimum kaari ko gando kaari no wawi yewtere kaari no wawi jangude kaari no weli dende ko fi ɗum waɗannoɗa a wawata yeddude Allah subhanahu wa ta'ala kanko ɓuuri andude hoorema e ma summa umira bihi Allah ina nangue e oɗo kadi kolmonmo jolkonmo dasironmo yeeso makko e reedu makko bugoye ɗon kande riyete jahannama jon noon oɗo teddunoɗo joginoɗo ko jogi kon fuu kanko yinno fof moɓe o bugoye nder ton hande kadi saabu honɗum piihum gutum pet o waɗanano Allah al ikhlas laɓɓinango ngol o waɗirano fi Allah oɗo kadi ƴette bugoye ton hande kadi woni khusranu dunya wal akhira perdi lakara few oɗo kadi lakara bonirimo ala hande kadi ka hetto tammo on ka yanyugol ka raɓɓiningol afwan ko neɗɗo waɗɗo jihad fi sabilillah kala ka satti jihadiji ɗi yaha pellerti kanko o tawete wonɓe ɓen saabu ha foole woɗi sahabaɓe waɗuɓe guereji 50 contre l'islam ɓe waɗi kadi guereji 50 fi l'islam no ɓantora joni noon hara ko waɗirɗa ɗum ɗon fof ko honno ko fi makko ko fiyo l'islam on foolu Allah lannoyomo no yawmal qiyama ko fiyo no waɗannoɗa wayna ko fiyo l'islam on heɓu doole fiyo keferankako ngol lo'u fi ɗanningol kala ko wiyete fitna keferankako l'islam o ita kana li kalimatullah hiya al uliya ko fiyo ɗum ɗon mi waɗirno ɗum ɗo Allah inna fenay ko waɗirnoɗa liyugala ko fiyo wiye oɗo ko honno ko jambaro ko joma doole faqadi qila ɗum wowlatonoma amantanoma ka adna kaari piye kaari no jogii doole kaari no suusi kaari wowlanoma ko waɗirnoɗa ko fi ɗum ɗon mi maranama ga joddi summa umira bihi oɗo kadi yamire yo kolbe o jolke o buge o naadoye ka nder yiite jahannama joni noon si tawi marɗo on ukkoyama huɓɓitirama yiite gando on huɓɓitiroyama yiite wannoɗo jihade fi sabilillah huɓɓitiroyama yiite sabu honɗum sabu angal laɓɓinalngol Allah anniye on e angal waɗirgol fi Allah ɗum ɗo piiji ɗin buyno natori e nder ɗo hiɗa wawi joni miɗo faala joni ɗum ɗo nde hunde ɗo miɗo falana oɗo nde hunde ɗo hara mi fandiranago no sina fi tun yo wonu ko min la hiɗa wawi sakkorade ɗo hunde joni saabu konngol ma gotol kan wawi débloquede ɗo kadi hunde yaha few lutta ila yawmil qiyamati jama on nafitorama goɗɗo no wona duuɓi 60 hara dewal ko waɗi kon fof o waɗari gotal pette ko naɓatamo aljanna hara hay gotum o waɗari oɗo ya piihum goto yasir wono mawɓe makirta noon ko pita hum kun yawitiɗa kon ko ɗon ɓokko haɓɓay ko makko yaltata pihum ko waɗiɗa la yulqi laha balan hara wattana hakkille muɗum wano hadisi on ardi noon wo innal abdallah yatakallamu bil kalima la ma yulqi laha balan hara wattana hakkille muɗum fa yahwi bihi fi nari jahannama abada ma bayna al mashriqi wal maghrib ko ɓuri hakkude fuɗirde e mutirde hara ko saabu konngol gotol naɓuma yiide jahannama ila woda kadi konngol gotol hara wattana hakkille maggol ngol naɓama ka aljanna ɓuri hakkude fuɗirde e mutirde sabu honno sabu laɓɓinalngol Allah ngol e wowlirgol ngol fi Allah ɗum ɗo fof ko yiiloto koye nde ɓernde ko ɗum sinelaɗo sallah sallam maki ka hulasa ko komi wollo fof ala inna fil jasadi mudgha wo hino e ɓandu ndu nde ko wiyete ko huyre wotere wo in saluhal jasadu kullu si tawi nden huyre ɗon moƴƴi andu ɓandu ndu fof moƴƴi wa in fasadal jasadu kullu si nde boni kadi haray fop boni on sinelaɗo sallam maki ala huwa al qalbu ɓe sappi ɓernde ɓeni ko nde ɓernde nde ɓe sapkino kadi fi kulol Allah ɓeni attaqwa ha huna nde laabiji tati kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah laɓɓinan en golleji meɗen ni yo Allah waɗu kala koko wonɗen dogude ɗo fi dina yo Allah waɗu hara ko fi makko mi toriki Allah yo Allah on dandu en gollirgol yiingo yo Allah dandu en gollirgol nani
yo Allah dandu en shirkal ngol Allah hara hiɗen andi yo Allah dandu en shirkal ngol mo hara en anda mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ko wopuɗen ko ngo kanko woni yafotoɗo yo yaafo en koɗo ko yeru ko lutti ko yo Allah moƴƴinan en anniyeji meɗen ni yo Allah jonnitoro en talkuru kuuɗe meɗen ka ñaamo meɗen kala jogiiɓe andeji ka galleji e ka golleji yo Allah hun ittu kala nawnuɓe ma nawniraɓe yo Allah hun selli fatiɓe ma fatoraɓe yo Allah hun yaafo mawɓe men hikkiɓe yeeso ɓe foppo yo Allah tawɓe fo hiɓe ka aljanna kala wonɓe toon e sattende toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittuɓe ka sattende naɓa ɓe newende mawɓe wonɓe hakkudeji meɗen yo Allah ɓoynudu en e maɓɓe enen sukaɓe kadi yo Allah hokku en gorna juutuɗa waɗaɗa barki leydi meɗen ndi lagini e dendagal leyɗe julɓe ɓe foppo yo Allah hokkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leydi ni yiɗi ɓiɓɓe leydi ndin fewjayɓe ko moƴƴani leydi ni e ɓiɓɓe leydi ndin enen kadi yo Allah waɗu en laaɓatere fewni nunɗundi hulwonde Allah ya rabbal alamin fama kana min tawfiqin fa min Allah wama kana min khata'in aw sahwin aw zalalin aw nisyanin fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.